kugambira abantu bulijo amizaga gombekirwe ekitongole kya Okod obakwatanise n'abebembeze Mbarara district. Omukasheshe twabanza kaguhanze ya primary school barukuherezayo tanka ya leta emitware 2 eyibombekire ishomero eryo kandi later omu afternoon tweja hakariyenje omu Rwanyamahembe town council bakuhandingayo over the solar powered water source project nayo eyibana bakwasa abantu bechangechi batiremu amaizi bahereza abantu taps 2 on public ezuba ryo bakozesa abantu bashemerwa mnonga kwakira mizaga omu Rwanyamahembe town council ninyenda kutwara mu gishogu kwebaza abakod ahabwo mu muhango gubakozero mu community aga nagokwera amashomero amaramizo n'omuntu waburijo kikoraine na district ya Mbarara kuleta amaizi gano agarukwetwa omurujungu the solar powered water source. Amaizi gano gahikibwe abantu nigakozesa amani agomusana kandi itwe nka code Uganda ntwikiririza mu bantu ababulikiro abensi nkabali mu district yenu hati abatusoboire ku amaizi mu kikaro kino twino kwikiriza ngo amaizi ngo garukulete nkurakurana ensekatagata season zahinduka so hata mizi ombwire butarwa hare ngaza kubana gakiza petroli ngaza kubana gakiza ki petroli esente aba TV West ndisenyomo Gideon.